Kani kadai kadudashan Meghalaya bagi pedang subhai pi baro syakatuk kubor mentakajan miat syaban pai syik kubor kebubunya ini pechwai kimat berkongsan. Pensyai Menteri Rangba Kejelah halor ki kendon anti parmau parsyam. Kerpat ke Meghalaya ban pelaj na ke NCTE ban kentiu nong hikai ki bayo jeng hikai. Pensyai Menteri ki kendon ban yo ya ke skim snayeng PMAYG. Penpau Menteri Rangba Kejelah ia ke jing tuna saupau nak sispa ke jing yap kilong kemi berpun kun. Bat pelaj ke sorka Kejelah ia ke skim ai jing erap nak kebentar kerap kerian. Haba jubab ia ki jingkeli belawan ra da uba Havingstone Karpran MLA ke Mauren Keneng Menteri Rangba Kejelah Konrad Sangma ula pensyai berkesorka Kejelah kamsyem lapen sange ia ke jingti syap bat mau ha Kejelah ula banjur baya kini ki kam lapen bet kat kum ki kendon hapok ke Meghalaya Minor Minerals Concession Rules aja kan riau bat ke Mines and Minerals Development and Regulation Act kendai spa san punyo. Abu penpau lo ki jing baki nong ti par ki kendu ke bedai bat ki kon kisla Menteri Rangba ula pentikna bagi kerukom traikam la pensuk biang. Hendai kebedon kam ke long tang atli ki kendon jong ke Forest Act bat ke sernot ai jingbet playo na ki Rangba shnong. Also had different stakeholders, basically the miners themselves and their representatives. And 2 meetings were conducted by this particular committee. And recommendations have been put that the entire procedure for traditional quarry permits should be given, which should be made very simple and very easy. And based on that, sir, the committee has recommended that only few permits should be required or few documents should be required. Number 1 is the forest clearance if the permit area falls under forest land, and a no objection certificate from the village headman certifying that the ownership and title of the land as claimed by the applicant is neither disputed nor under any litigation. Menteri Ketenat Pulia Putih Kejelah Rakam Sangma ula penbena bagi sorka Kejelah kala kerpat ban pelaj nakan National Council for Teacher Education ane NCTE ban penyar ke jingla ban shim nak benta ka BEd bat DLEd courses. Kani kesenjam ketemu ban weng ya ke jing tuna jong kino hikai bela pentibet bat ban penbuon ya kilat ban yo ya ke jing pen scam kamtam ya kinong hikai bompat pentibet bat bandon ka jing syampang hakakam. Kasoka kadang penbaharu ikilat kilenti hakaliang ke Pulia Putih lengba ki jing tei thamai jong ki school bat college bat ke jing marmot penbahar ringkat bat ki program bekerpang na kebenta kinong hikai science bat mathematics ha IIT Guwahati. Practically they are trained. Many of the schools, many of the teachers who are teaching in service, they are practically trained. 6 months courses, 3 month courses, 1 month courses, orientation here and there. But technically they are not trained because those the training are to be certified by the NCTE. Look, NCTE norms is very, very difficult because right now in the state we have only 200 vacancies for the DLEd training program. Very shortage of training schools in the state. But however, we are continuously giving orientation, short-term training. Menteri Kesorka Kejelah Etimondal berjubab ikejingkeli belawanra da rupa marak akaba labatai ki kendon snayeng nak benta ke skim Pradhan Menteri Awas Yojana Gramin lani PMAYG. Ulapan pau ba ban yo ya kini ke benta kilong yeng ki dei ban pendep ya ke wei nak kini kendon harum ba omdon ki dekhot ki belasan ki badon hakarta ke bakhat riau haduk san pekundai snem
ได้บันลองกับลองเยงกับลักเลียดกิกันเทยบัดอมดอนกิดขอดชนรังกิบลสันอมดอนกิรังบะกิบลนังลสตาร์ปลัดยากับอับสันสเนมอุดขอดอุบดอนจิงดุนาหากิดขอดเม็ดบัดอมดอนอุบเรียวอุบลสันอุบละบันเตรกรรมลันเยกเยงกับบักเคลมจักากินิกิกันดอนกิได้ชิบันตาจงกระคอมเป็นเตรกรรมยากับ PMAYG The criteria for availing the scheme are as follows. Household with no adult member between the ages 16 to 59. Female-headed households with no adult male member between ages 16 to 59. Household with no literate adult above 25 years. 4. Households with any member with disability and no able-bodied adult member. 5. Landless households deriving the major part of their income from manual casual labor. The handicapped household falls under point 4 above. Household with higher deprivation scores are prioritized and ranked higher. อุเมนทรีรังบะกจลาอุกรรัฐกีสังมาอุลพันบนายากจึงเป็นดูนาซาวโพนักชิสปะกา maternal mortality rate อันนี้ MMR กับบลองกจึงจบกับบคราวนาดูสนามอาหารจากขับพระหากบากลลองอาชะยากจึงยับกิลองขมีหากรีบรอกเวยอบจุบาบเอกจึงกลีบลาวันระดูบะอเดลเบิร์ตนองรุมหากเบียเดย์บัดกาชุตีขาคุนอุเมนทรีรังบะอุลพันชัยบากินองไตรสรการประมันกปอร์กิดอนกหอกบัญโยชุตีขาขุนกับบาชิสปาอาโพสงีเร่งกัดบัดกจึงเป็นจลานยากิคลงกิบดังคานักบันตากินองเตรจงกิริวชิเมตกับ Maternity Benefit Amendment Act อาจารขัดเยวกับไอชุตีอาพุนเรียวตะเยวกับเตรกรรมนักบันตากิตัวกิบลเตรอมดุนายกับพระสงีหากิขัดอาบนายบลเดมอุเมนทรังบาอุลกดาวรุบากินองเตรบชิปอร์กิบเตรคอนแทรคบัดกินองเตรบชิปอร์มันตากิฮับหากา Maternity Benefit Act Private enterprises, they are covered under the Maternity Benefit Amendment Act 2017 is as per statement placed on the table of the House at Annexure 4. A brief note on the reply is as per statement placed on the table of the House at Annexure A. B. Sir, yes, as stated at A above. Copy of the Government Rules and Act is attached. C. Sir, does not arise in view at A above. D. Sir, since the existing government rules does not cover the non-permanent, casual, contractual, ad hoc and muster roll, they shall be granted maternity leave under the Maternity Benefit Amendment Act 2017. กาเมนทรีบดีขมียากนัดกระเร็บกระยังบัดกบหากมีอัดจงกินองแรบอีดร.แอมเปรินลิงดออิลาเป็นบนาบากสอการกระดอนยากิสคีมกีบดังเป็นไตรกัมบัดกีบันดังวันกีบัดทมูบันไอจิงกระชานิกินองแรบเวสการ์ฮิลส์ดิสตริกเล็งบากีดาวไอสโบกีดาวไอปัญญาขยังบัดกิสมบายอากจุกปอกสอการกันเป็นบวนรู้ยากิรุคอมสามนักบันตากระเร็บกระยังหากบากระเด็บบันสามฮัดูอาสปะชิพาวตลีกิเตียลสันเรดดาวไอบัดชิสปะเศร้าพาวตลีกิปอมชากิชิสปะเศร้าพงุดกินองแรบฮับปอกาเปอร์ดรอปโมกรอบ PDMC scheme ชัวกับโฟกัสสกีมกับไอสันหจาร์ติงกาชิคเลียนักบันตากินองแรบกัดบากับ PM กิสานสกีมกับไออินเรียวหจาร์ติงกาชิสนัมนักบันตากิตูกินองแรบกิบดอนจักา The department has provided 210 units of sprinkler and 140 pump sets in 7 blocks of West Garo Hills to 140 farmers under the per drop more crop scheme. ESA, number 1, the focus. Under the scheme, farmers who belong to a producer group receive a financial assistance of ₹5,000 per farmer to support agricultural activities and enhance productivity.
Karibhoi Poultry Farmers Association lani RBPFA kalapli ke office bertemai jongka Hanongpo Town Shopping Complex ban kentiu ia kejing syakri na kebenta kinong risiar po ke district. Agane kejing pli perda la don lang i Dr. Ezra Siem bat QA. Kinong elam ke RBPFA kila banjur ya katong jongka seng ban kershan ban kentiu ia kinong risiar Haribhoi kamtam ha ka jing shai jong ka jing hiar do jong ki yau ki balawan ra ya ka jing du nong ka bakrau ha ka liang ka pisa tingka I Dr. Siem la penpau ya ka jing kershan bat kular ban ya trailang bat ka seng ban pelong ya ki kam risiar kum ka kam ka bala ban kamai kamtam mi ki samla nong seng kam ki bawat ya ki lat yo kam yo jam. Ye la ne ka jing pang ka ba thau ha ki breu de nak de tang nak daw ba ngim klem sem la ai ba ki antibiotic ha ki jing ri zongi bat ngi ni la shot do e ki ha ka por ba klem pat de por namar ngai I don ki breu ki no ri jing ri ki dang ai antibiotic ha shwa bandi ki siaro te udawai barbor udang ne ba ha kamet jong ki jing ri dengan ai nuksa ba pitip ha dawai tetracycline te udawai tetracycline ha ki masi une dak no arpo arsi Tila tapi ai dawai nak singi pin odok nalasai katu kamlang wabah. Katna District Social Welfare Officer Eastern West KHASI Hills ringkat ke jingis snok tilang bat ke District Hub for Empowerment of Women and the One Stop Center. Kelar kia yak International Women's Day ahaja apusan ha BDO Hall Mauthat Rishan halo ke pang pedeng Accelerate Action. I Dr. Yurika L. Maulong ibadai I Principal jong ka Sankardev College ila banjur lo ka jinglong kongsan jong ki kenthei ban bu ya ki thong khamtam ha ka be dei bat karukom ban sengkam la jong khnang ban pelong ya ka imlang ka sa lang ka badon burom kani ka si ka dei ru ka jingrakhe ya ka linkhu membership ho jong ka beti bachao beti parao scheme bat ka nasha muk bharat abhiyan halo ka phang padeng mothers against drugs a family's first line of defense. Ini ulai ke met ke pat ke bebiang, ke cimut ke cimperkat ke bebiang. Ke don kampat ini bangin training nam, bangin la, ban poi sekatom ke bangini amur. Baladang idon ke cimlong riu bleng, ladang idon ke cimlong ke babah, ngin nem siam jing Amarkan don ke tak ke bor ke banadian ke ban nyap ini, bangin bagi breu kinyoi bangi nidai kiba dong na kajang kabor. Hinin kesengi kilong kemie jong kesnong tongju bokul makong kabaha Manipur kileki persya ada kebesyong kelain mengor ban kentui kesoka pedeng ban shim mardor kilat kilenti agaban wanra biang yaka syongsuk syongsngan bat ban penkut no yaka jinge umsnam kabalane islam menta Manipur kani ke jinge khi kalalong hadien ka jingdon ke jinge per pedeng artli ke jaj benriau Manipur kabala lam sha ka jing pentrai kam da ka president's rule kilong kemi kila penpau ka jing sngokhya ka bajur jongki halo ka jing yai beteng jong ka jing umsnam na ka por shikapor bat kila kentui ka soka pedeng ban le aa ban penduna ya ka jing kulmar. Still people suffering in every way. So I don't think maybe they have to take some actions or something, but it's not working. Still it's burning. Still suffering. People suffering, and those who stay in a relief camp, people still suffering. Ki nong rep MEGHALAYA kile kenduk jing shibun ha ka yok ka kot na ka daw jong ka jing hiar dor palat jong usensa da sanpau na ka shispa ka bela pelong yaki ban omla borshu ban kershan la ki yeng kisam ba ban sew ya ka bicycle jong ki khun ki ti uba pas stringwell sim felot na rambrai le thu ba ki sensar ki bahatam menta lahap ban dia sau punyo tingka ha ka shikilo abai nujor ba ka jing dia sanpau tingka ha kini ki snem balalet wala ka soka kala kular ban thiet ya usan sala da hiardor hendrei omshim la yo iya kata kabala pelong ya kinong rap ban dia marmar ya usan sar khnang ban lain na ka jing du nong katkum ka jing ong jong nong thiet u Anil Kumar ka daw jong ka jing hiardor usan sar ka dei na ka jing duna ha ka jing dawa ni nama tu benda ong yang thiet ya kata nama kunus sar kamtam ka thang nge tu thang jing ni mo
Namar ni jaka rugi di jaka kulit. Teksyong ha jing don jaka. Badon jaka ti konta bila adu betni konta adu kasan atau kontal ru bidang lam ni. Ni tam pala de taru. Dai babun ti sebagai jaka ngindon ti laitang konta si kontal. Khatat kontal. Laitang kan ngindon jaka. Ka kenhun ye lek kai cricket jong ke India kala tau history da ka job ya ka lumpung ICC Champions Trophy ha ka sien ka balai Persha ya ka New Zealand da saw wicket ha ka final ka balong ha Dubai International Cricket Stadium. Ababe ya ka thong ka balong aspa sanphu aron ke India kala yo jing job hadien ba Rohit Sharma ula kamai nyopun riu ron kat ba KL Rahul ula kamai lai pusau ron lembat u Ravindra Jadeja ula ban penjob ya ka kenhun kinong kawang bol bala lam khmat da u Varun Chakravarti ba u Kuldeep Yadav kilala ban penhap no ya baro kinong tiet matibit jong ka New Zealand lingba ka ne ka jing job ke India kilala ban yo khur hadu laisien ya ka Champions Trophy kat ba house nam kata house nam ajar khatlai ba ajar apusan ba ka jing job ya ka T20 World Cup house nam ajar apusau mentang ini pet ya ka jing long jing man ka sumeneng hatura ka jing khiat ka long khat khandai degree Celsius bat ka jing shit ka long lai pusau degree Celsius ka jing ngam ka hau ka long aphon ka shispa aba pai pat shanong ba shalong ka jing khiat ka long khat wei degree Celsius bat ka jing shit ka long arphwei point nyo degree Celsius ka jing ngam ka hau ka long sanpun riu na ka shispa kat bah jawai pat ka jing khiat ka long khat lai degree Celsius bat ka jing shit ka long arphulai degree Celsius ka jing ngam ka hau ka long lai phwei na ka shispa ka sun beneng kan rang hatura jawai bat shalong bat hagi babon ki jaka dadak tu gi kuboy la point of bakut jong nak tuk kuboy jing mentaga janmit hadu bangin desha pila shaigsi haga jokpo kubdeshi boni pibaro $2,475 আৰু সৰিয়হৰ বাবে 6,450 টকা সমৰ্থন মূল্য লাভ কৰিব সৰিয়হৰ উৎপাদন বৃদ্ধি কৰিবলৈ আৰু স্থানীয় কৃষকসকলৰ অৰ্থনৈতিকভাৱে সবল কৰিবলৈ মই জিলা সৰিয়হ অভিযান Arunachal Pradesh Deputy Chief Minister and Minister in charge of Finance Chao Namin today presented the annual budget of 39,842.23